Malo soy Tala Fou o Tala mai Ausetalia le Radio Samoa. Ua whatala normal roi taimi le ri pare mia Anthony Albanese ma ta upu tau le puinga le ma ta upu le AUKUS whape foi ma wa mauru New Kiria i se whatala noanga le National Press Club of Australia i le vai sanei. Fa mai le pare mia o le taula ingolo iai i sira totoa i ma ta upu o ave iai le wha mua. Sa lo te foi ma ta upu e whatau le superannuation ma lona wha moe au tū nā lai o na whaatinoina. Ta ua le paramia a sina i reanga i luma e au lava na wha wau pēr lea whainga. Na sau no fo le paramia le mata upa whatau le August ma le puinga fo i atu moto le Pasifika. O whaero ai fo i ma le sauni e whaisa whonatanga e whatau le puinga i lunga upenga ta wha irangi po le cyber security i le vasa fo i ni sini mo le wha moe lava i a wha maro sia pēr. Ne tūlanga tau le puinga e renga te tutonu le tinu a o so se awala lava o lo whaunga mai anis tangata e o sofa ia i le nofure lei o Ausetalia. O whato e se mai na New South Wales Health mo se texto le COVID se furuiva o maua nisi i a latou telefoni. Pai mai pesidia ma le onus furu wafe tangata na mawaina lea text wa ta uai o latou o wha maonera a fere COVID se furuiva. Wa tua ia e le New South Wales Health le wha le tonu o se technical error ma wha aido ai wa mai ona toe la foina easy text wha maria i tangata na wha mamalama iai le wha le tonu le text Samoa i tu inane. O le ala fe au sa tu inane wa wili iri ane ai ma ngā yo inga te tau na whaia na ua wha maoniera a fia le coronavirusi. A maonia mai oro o whaia ne risu esu enga pe ma fwoi sea le nei wha le tonu a waripatia le New South Wales Health e ono afe tolu tangata a fia le COVID i le vai asu tanuai. O le vaenga whaupwhaile leipa i New South Wales o latou fola e se lauma le tolu miliona la o latou tuina mo whaafianga o musika o live music pe a whai e malo i le palota i le masina fou. O le a fola e le tuanga i a latou fuafuanga e whai e le industry po le vaenga le nei i se no fuanga o whaingo o le The Lansdowne e au whia manisa le au pepese i longa i le tinu. O se tasi vaenga e tā ua o le Sound New South Wales o lo o ngā tonu ai fo i le nei fuafuanga. O le vaenga whai le Liberal New South Wales na o latou fola le vastaruai se isi vaenga tupe whaopopo e tolu tesima leona miliona. Pe soso nia inisi o whaala paputonga e iwa tau musika ina ia mawhai ei o na tatala latou au nanga e o i le iwa i le pō asta i tasi i le taulanga. Whai mai lipo tele nai news i le so e whai tau se lau fale o lo o au noa ma le eletise le te minea o talitari ai foi nisi timunga ma mawhai le mai o le storm na whiai sini i le pō na pō. E se dia mare onu se lau tangata e leo iei le tise i o la to mota le teminei, i usa whai roa le o squid, le te leo isi whale ua mai o na toe whao o atu iei le tise, a isa te mere i mamau atu. Tolu se lau fitu wala au mo se whasosoani na o ane le vaenga le SES, i tu tono le rua se furu whai tū rā, ma ua ta ua i manisi na lawe ina mai i lolonga i sini, whai mai le va ai tau e toe to uru fo isi ti munga i le so, ma ua tapunia fo i manisi o a onga, ina ua pā uanga i eila au, ma wha leanga i nai waia ele tise i loto a onga. Ma le tala muri, o lote ena rita alo Jack Whiten ma Latrell Mitchell, o la morianga le whamsinonga i le ACT, le ana mori ai le la fusuanga na whaia i whafuana se kalapu i Canberra i le amatango le nei masina. O le mai o le whainonga ino le spanau o le Rio Whiten, na tupo ele vevesi lea o mai a whainoa ne fo i le NRL, o le ale whaasala ina i la ua ia, i le le mawhai o na whaata alo i ta alonga o lo manei. O mai a fo na whaatu ese uma la trauma attack i le mena tupu, mai le whamasnonga lai le so wa avese i le whamasino ai inga sa tuina mo le tatala i tua, ma le ripoti ane whaapea i leo, au le ato e fonga ina le mta upule nei le whamasnonga i le mai o le tamisanga le rakapiriki i le masina o ki topa. O tala ia le Radio Samoa mai sini Ausetalia mo le nei fo ia sonulu, mau fo sisi whaopoponga i le asoa tai au